nokuyimisela uNkulunkulu akazihlukanise newayini one ayihlukanise newayini notshwala obukhali engaphuza umunyu bewayini nomunyu botshwala maNazaretha lento yokuthanda icontent noma ngisho kahle kodwa kwafika uTikTok sengiyabona into ayisho uNyasi bezulu manje uTikTok unesihogo esikhulu Walusho sisebuhleni kwakumhla ka3 July ngaphakathi siguqe nomvangela umdluli no drive uNzimande bese kuba yimina bese kuba insizwa kaMthethwa emthwalume le yama security lathi uNyasi uTikTok isihogo esikhulu ngoba khona abantu abathatha mina bengifake kuTikTok kodwa mina nginawo TikTok uthi laba abantu ababona mina TikTok bese bengithuka icala lokungithuka kwabo ngiloba kulona ongiphoste TikTok ngoba sithanda ukutrenda nangezinto ongazona uhlulwa yini ukuthatha lesithombe sikamkhulu wakhe silengodongweni ufake sona noma usaba uthi kuthiwa wayethakathe endaweni sithanda into eyosilahla mhlawumbe kukaningi maNazaretha uShembe khuza ngalento okufakwa einkundleni zokuxhumana kodwa abantu abayeki amazahla nge29 evesini umuntu olulekwa kaningi ayenze intamo yakhe belikhuni wofoshozwa amasinyane engabikho kusinda kuyena awusafuna uzufe mfowethu ulashwe nje uthi awufuni ukuyeka ukuposta uShembe awufuni nje ubona ukuthi ngabe kubone ukuthi abantu uyiNazaretha abangamposti sangathi maNazaretha ke uNkulunkulu engasilekelela sibuyele emakhaya sibuyele emndenini uyazazi nawe njengoba uhleli lapho ukuthi emndenini waphuma kanjani awukho umuzi wakho ubaleke njengoba abazali bakho baba bakho baphuma bexabene nje baze bazothi fofo balapha uyazi wena awukho umuzi ongawakho ubaleka noba nakabuyele lapha azalwa khona ngelinye ilanga intombi lapha empangeni yogana mangabe isiganele umnyane wayo udrive amatruck ushama long distance behlale laba bantu lapha ekhaya lutha abantwana bayacela enkosini lutha abantwana woyibuza woyiphendula woyinuka amakhwapha noma sengifike kuShembe yini abantwana ngabatholi hlala phansi nomkakho ubuza imvelaphi yakhe lokuzaleka kwakhe nabazali bakhe ngoba khona abantu abaganwa abantu abathonina belotsholwa kufanele beyogana bagcinoni nabangagananga inkomo zathathwa onina babo ngogogo bona ngoba umndeni osusele wabona ukuthi uzodla inkomo zengane yakhe ugogo ayithatha yena wathina uma wakhe engagananga inkomo zadliwa unini umndeni wasuyihlangula ngoba umne wabo wayengasekho namhlanje na senkhipha nini umshana uyogana kanti uhamba necala kanini unini uboshiwe ezulwini wadla inkomo zengane yakhe lotshola kungafanele mangabe lo makoti eseganile lapha abantwana bengabatholi uthi ngelinye ilanga benikelile enkosini yamaNazaretha wathi lo makotelele wase kufika inkosi lenesikuyona yesihlanu yathi mntanami mzukwana uphuma uzogana yini abakuphathisa yona kini usakhumbula wena wavela usuyihlalele nje kwaphokisi kade lalahleka usuhamba nenhloko mahala nje lapha emandeni ubona noma uthi ungena eTexini veliwe inhloko usakhumbula yini ukuthi mzukwana uphuma uyogana waphathiswa ethi ke lengane baba kangazi sethi kuShembe uma uvuka ekseni mntanami ovuka uyebhokisini lakho uyobheka ukuthi khonani kulo ngakho umuntu ongazanivula ibhokisi lakho lokagana akalazi linani
watshela umamncane uthi alivuka ntombi ivulwa ngoba usufile zwana usiyobekwa ke liyovulwa naye ubambelele lapho uthi ke lo makoti ngavuka ekseni ngaya eboxini lami uthi ngafika ngaphequlula ngakhipha izinto ngakhipha ezikhona phakathi uthi mangithi lapha ekhona indebhokisi kwakuneshukulwana soplastic omnyama aboshiwe nje lo plastic amafindo uthi ngase ngumqaqa lo plastic mangithi phakathi kona uthi ngathola ingubo zengane encane unomakoti ke ngayithatha lento ngayibeka uthi mangiyibekile lapha egcene phakathi yaphinde yafika inkosi ebusuku yathi hayi ithatha mntanami lento uyibeke ngaphandle uyotshela umyeni wakho mayesefikile nishisa uthi kubona abantwana ungabatholi mzukwana wena uphuma uzogana lapha umamncane wakho wakhipha nesilwane yiso lesesimbethele izingubo ehleleni yiso lesesenza ungabatholi abantwana besini izinto amaNazaretha engathi singahlakanipha wathi mawuganile nje emzini uhlale uyolibheka ibhokisi lakho mali khona kodwa mali ngekho ngangaziko kodwa mina ngazi ukuthi umakoti akehlukana nebhokisi lakhe akalala umakoti endlini engenalo ibhokisi lakhe noma eshintsha indlu ephuma kuleya umyeni wakhe semakheleni leli ibhokisi liyabikwa lithathwe ngoba lingena kanye ibhokisi libikwa kanye emzwane elifika ekhaya maye seshintsha liyakhulunyiswa lithathwe lizofakwa ngapha uma ngabe beshintsha inxiwa kubulawa imbuzi uze kuthathwe ibhokisi aliphumi njengengubo yomshado le edathawu nemhlophe alibolekisi sake sawuthandaza komunye umuzi sebephelile abantu beqedwa ibhokisi kwathi insizwa izogama kwathiwa manje uma wayo akaphelele kwathiwa athathwe ibhokisi likamakoti uphelelisa unina boleke umama yesala baphela abantu ekhaya ngangasi ke amaNazaretha ngoba ngelinye ilanga sasilapha ebuhleni siyanikela lapha enkosini yamaNazaretha unyazi bezulu bese ithi inkosi buya ngapha wena mfana eceleni isho kumina bese kuba nomakoti ababili benantsuku ehlaza kuba abanye omama kuyabikwa nje bese lo makoti ophambili athi baba ngizocela umsebenzi bese ubaba ehlala ehlehle esihlalweni yenguke bengcoma lapha ko TikTok ethi engawuthola ngo2 rand sazi noma ngalana kuvumelekile senenjani ngawuthola ngompondo usho ugqoke ilokhu lokugqoka kwasemafemini umdansana osikazi ka14 ubona ngenhloko nomdansana ayipost kulelo hlazo ukuthi ugqoke ibhuku yayebo semsebenzini kodwa mawusu uyiposta abathina abantu isithunzi somyeni wakho sibekaphi ethi inkosi yamaNazaretha bapha bayeni benu bathi laba abantu basekhaya uthi ushambe bayazi ukuthi nina bathi laba babaye buthi nitheni kubo manizala bathi baba sithe sicela ukuza kwezocela umsebenzi wathi ubabe yani bathi sifuna ukulekelela emakhaya isiganele uthi ushambe ilekelelwa kanjani indoda waye sephenduka ebheka ngakithi wathi wemadoda ngicela ukubuza esikhathini samanje kulezi insuku zanamhlanje umuntu wesifazane mayiqashwe efemini uqashwa kanjani akekho omphendulayo ubaba wathi ubaba ngisho ngoba namhlanje namakhosikazi asebenza ama night shift kunezikhathi lana baphumayo khona abantu beyenkantini beyohlala khona uthi ma umkakho esebenza night shift ulala kanjani ekhaya ukhululeke indoda umkakho esemsebenzini ebusuku esebenza namanye amadoda yini lena bayixoxayo namanye amadoda enkantini khona wake ngambona wayesebenza apha kaMakrethekwini uphatha amakhadi yena obaphakelayo nkosikazi ka14 udlala ukhasini ebusuku lapha kaMakre umkakho bathi kena shiya athi naye ayilala ezinganeni ziyayichamela usho kwenye indoda uyayibheka
ayilale ingane ngizayiqhamela ngoba bafethu singafika futhi ngeke sifile maningi amathuba ukuthi indoda ugcina usudla ukudla ongahlambuleli umkakho mayisebenza kakhulu kaze emafemini yabona laba bangothisha maningi ngoba ethi inkosi laba bantu besifazane bafowethu abanye bethu abangakhohlwa ukuthi baganwa abantu ongabona abantu yebo sawube nenhlanhla wazwagana kodwa lo muntu oganila kulona ubambo lwakho nawe uyazi ufakazi wawulokhu unikela umcela kushembe wena ngawakha amazwi wakwehlula washelelwa ingilosi wasuba benza umusa wathamba umxhawule ebhentshini wasungena ngapha ko-anti abamphethe wathi abakuncengele ngoba uyamthanda kodwa yena kuyena owakho wakwehlula wasesebenza uNkulunkulu wenza umusa ngoba ebone zisililo senhliziyo yakho mayiqhamuka lengane ubalisa ukuthi kodwa shema